GMFDI CRT thilha na to ho chungchanga hobung ho in lekhaso in borza zau to kilonin ECA KCC KBC chuting tala dang phabe ni sim do jing to kilon tunin zong United Pentecostal Church of Northeast India Churchampur District kona lekha thon hong ki so ni sim ki tiwe hi jong hi December tarik som le get nya chu an hi da nei ta in kamu gei zo da na in ko ti lo le short pya sim do thei dinga chanom ning da nei ta in update i borzing to lona hi tu nya jong update i borzing diu hi azi chu church so in ipi ha i hung din do wa church hi na dung zui le mo pu na lin ta nei dung zui ya authority in ei ho ipi ha exercise in bol theu hi ti chen ta na to ga lin ta kha choi in to jong hi chi thilo ho loi hi adi ta cha ke pat tir ti lai chu anema bol le ni ti lom lom be se lo de to ai akilep la angol zung no akilep la angol de zo no ba ho bungo ing din do khawa ne awai ge ta bang yum vin ni jong le ka sei jing sa bangin better late than never ki ti ta banga chu tu nya jong hi i bol jam jing dingu awai ge ma cham poi e chu i chi thilana to na hi achi wal be se ta in hi ta hi gam sung ba hi pathin thu al kalep ma pui koi na le pathin su min sit na to na len ta hi ta hi abol jing tan mo vet thei ta lo hi in hobung abol nai lo han jong him bol jing vin update i bol jing diu he ye chu hi chi thilana to na hi mo vet thei poi hobung chu hobung ai ta in thuta Bible thuta zo si ban nei cha hin phu do na thei ding le i pat thuta ong kilan na thei dinga hobung hi za chum le si na hong ping do mong in hobung chun authority nei ding dol mong in mi him le pathin mit ma well established power exercise na thei khat chu nei su ke government a pat han lang pathina pa jong recognize ka hi chi mi het pi jong hello thila pu het pi na hong ke phot do leitul ho ki chat na hobung silent am thei po in tun UPC ho lekhaso ga simiti be letter number 60 to all the local church board UPC and EI Churchampur district subject GMFDI ke khom lo dinga het sa to khom pi de yum ta ho pathin khat se ba kai jesu krista minin chi be yor salam ka hin bole UPC UPC and EI Churchampur District Board meeting dated 12 December 2025 resolution number 5 na achun thu pass tung zui to kilan in pi ching khulam na to na GMFDI tia kimin vo as kumun nom tui bunga amin hi chewa chu ei hobung member ko hi jong le license holder and Bible women BW ho jong i hobung thugin to ki kala kizil til na kai khom na muna ga zaw le chi lo ding in district board chun a khap cha hi hi aga chi le ki khomo het hi le hobung member hi na chan ge ya pai thele thumop sim the ti hobung member ho koma ki het sa ve pakai pathinin pathina bu than Krista a in rongbol pui Reverend K Laram dina district secretary hi chi hi first copy hin lai ham nang hodinga UPC church akona lekhaung ki suma se pen hin lai ham norder sudan hi event na hi le action la ta ding in oging nai po UPC medium se khola chalai thilo na lut no ko ya chu alut na het wa hi le resolution na to pass dung zui hin e chi thilo ho lo hi ka la thu bin ti chu ikitip na disciplinary action la pha nai tai church in a pha cha disciplinary action la lo ki ti yong hi chon sit he ti ne het diu he pathin thu banga chon nom lo na le ipi ha phat hlem hin khu thona in ya chu ichi thilo nu hi soma khat du cha tholom du cha kiu hi lowa bo bya practical ta hi cho ta bang hi ani na jong dim se dei ta in ya cha atup mi hobung phu do dinga hi bawin phu sautin i chan ge pha mi vet diu to ayo ho tua hi hobung zo si do na da na hin ko man je wa khu ipi ha mihim khan ayang khan ting la thanom hi na chi ta bang tai ma khu in ko man no hin ya chu hobung zo si ni chi member lai mona ga lut thilo ho loi si su thing do win lang nang ma hobung cha su thing do win lang
organize church ta bang ki pu ting le vet diu chi ding le chun I ta bang hi ma color ta ta hung do de ka se ma ta ho ho bung zo si against le ho na tong zo si against na le na pathin thu do na a cho na eng khan ta in kumang je a nu ma sau amo authority na noi mo mo nga ibha administration khat nei ding mo mo khana ke pu sa na khat ong ki nei ting ta ni be to akala lo hong leng do jing ni cho ye cho church ki ti hi aje chu church ki ti hi pathin thu dung zui le ta san ki chi ta khat nei ti lo cha ding zo him lo in ni chi thila tu sei khat in khu chi sei ding khat khu chi sei ding na ku ki mi na hong ki lap mei mei ku ki propaganda hong ki lap mei mei thila pu chu iti on la church akai hui zo lo ding in vet diu a chu ho bung ho hi ki cha hi min lak action la thu loi hi ti ve a ye chu ka sei banga church na ma disciplinary action ki nei chi lawong hi so chu tu phan hi chu exercise ball phat dan thing lo ki cheng ho chung pa pan na be exercise I bol wa zu don sa wa ho chung mei me ya pan na be exercise I bol jing wa na zu don sa wa dan thing lo ki chen ki ti ai lo ai I pi ham khat gan thei vai chat khat je I pi ham khat na sumle pai neu cha gu cha na cha neu cha bol mei mo chunga I thanei na pum pi wa I dan zo si ta dan ji wa na ai wanga bui pen satan ki chip no ho mi phalem ho ki chip no chunga hi ho bungin exercise disciplinary exercise I bol ngam lo hi phathlem na na to len ta in I cho hi nga gang chal dingo church ho in phat ke cha I bol diu dom hi pathim na I bol top dingo so tieng ta le chun church sung la hi pathin thua ke wai pu na pathin thua ke pui khom na hi mi zo sin serious ta hin gel thei di ma 2007 tam 10 lai ta ma parchi holoi moi ti holoi hung la ya mi hi pathin tu het na jong ni kila samwa na la hi tama ki hil na theyong koi mani kyum nai lo ya chu imaya ung kai lo yo si cho ni ki vet nom ni ki ta san hi tamang ko chu mi yo si ni ki man ya chu ngol leng lunga mi yo si nom hin tun poi te le parchi holoi tabung chung le koi man ki ta san ta ru cho e wa to e chom je ma satan gim nei ta le wa na pathinu ka hi hong tia ku ki te cho kong la nei ta hong ti ki cho ai wa moi te le parchi te a ki lai hong lai ya yong chu ku ki mina yung lep kin hui chula to ajong ku ki min ma mai lep chula same spirit ni cho ne thim wa ya chu a chum chum he ti chu hi thei lo be chong le a lep la ho jong ko be tong moi le parchin ani lep la pa ma tu nya ma lam kai na inam pum pi ki hem la ki cho hi ja cha tha bia a thim ga ga khial mei mei cho moi le parchi pen chu to ai thanglin sei le ching khula ma ga khial mei mei thu hin na ya chu same spirit e bawin ni cho hi kilap sa lo ni igam sung suno phai koi dan lo di wi church ho ha pang hi ti ve ho bung mi ho zo sia pang hi ti ve ni si thilana to na hi 2026 jong kal ha but lo ding ai bol gut ti we 2025 chu iki gut na ka wa angal kai khaw le tu chom hin tin 2026 sang igal kai sa lo di we ni chu taw jong hi taw ding ha jong pathin thu jong ha hila I hil dingo na disciplinary action la dinga lo ma hile ahun le aphat chana ila su ke di chi chu ka ga sei do nom hin tin pathin phathi bu pi han lang hobung dang ho asu nai lo ba jong le su so hi ti win bol loi hi ti we chi chu tham khat ka hin sei do nom he la ki pa